السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاز ده لقيت في الخور ده كده، مش عارف بتاع ايه. لو حد يعرف بتاع ايه دلنا عليه. هستناكم في التعليقات ان شاء الله. ده شكله موتور اهوتي، بس تقريبا ما هو شغال. تقريبا السلك بتاعه صايف او حاجة. هنعمل له صيانة ونشوف بتاع ايه. لو حد عنده خلفية عنه يعرفنا ده بتاع ايه وهيشتغل ايه. موتور غطس. ولاقيينه زي ما هو كده. لو حد يعرف ده موتور ايه، ليه مفتاح اهو بيشتغل كهرباء، يعرفنا ده موتور ايه او هنشغله ايه ده. السلام ورحمة الله. لو حد يعرف ده موتور ايه عرفنا يا جماعه لو سمحتم. بس الموتور اهوت عرفنا احنا هنعمله ايه. وصلنا له السلك بتاعه كان فاصل، وصلناه والموتور معانا شغال اهو. طبعا بنزل له فيديو قبل كده عشان الناس تفيدني اللي هو ده موتور ايه. طبعا الموتور ده اللي في الخردة مش عارف بتاع ايه، بس انا بستفيد منكم برضو من التعليقات بتاعتكم. فعملت له قاعده زي دي يتمسك منها كده ويتقعد عليها برضو اهي. دي هنشغله موتور، هنشغله مثلا حجر ولا حاجه، نشغل عليه اي حاجه صاروخ ولا اي حاجه على السن ده. يعني معانا فرشه اهيتي، هنشغله فرشه على نفس السن بتاعنا هو اللي موجود فيه. وهنشغل عليه كمان حجر، هنستفاد منه من ناحيتين، فرشة وحجر في نفس الوقت. حجر نسن عليه اي حاجة اهو. يعني هنشغله روحين، روح هنا وروح هنا، فرشة ننظف عليها الشغل بتاعنا، وده حجر نسن عليه اي حاجة، نسن عليه بومطة، نسن عليه اي حاجة. هو طلع موتور بس انا مش عارف هو موتور ايه. احنا هنشغله ايه زي فرشة نظافة كده، ممكن نستعمله في الايد كده. هات كده اشتغل مثلا المزانق دي، ممكن ننظف المزانق دي بيها كده زي الصاروخ اهو. وعلى فكرة كمان قوي جدا، يعني الموتور ده قوي جدا. ممكن نجيب بيه اللحام اللي هو الحتت المدلوعة اللي زي دي. طبعا ما بنعرفش نجيبها بالصاروخ، هنجيبها بالفرشة زي كده. وممكن نجيبها بالاسطوانة برضو اللي هي التانية دي. بس يا الماني خلاص. وهنستعمله في حاجات تانية برضه، هنثبته ونستعمله فرشة نوريه لكم برضه. احنا هنثبته دلوقتي، هندخل نثبته في مكان. هنثبته في مكان زي ده كده مثلا. مسمارين 13 يا شباب. خلاص احنا ثبتناه مكانه اهو. شغال. هنشغله برضه فرشة سلك زي كده، وبحط تحته حتة جلد بقى. ده سن مسمار مثلا اهو، عاوز تنضفه نضف السن بتاعه.
طبعا لو في مفك ولا حاجة عاوز يستنى على الحجر برضو اهو. عاوز تسن بومطة، عاوز تعمل اي حاجة برضو شغال. طبعا هو عامل صوت عالي لان مفيش جلد هنا تحت القاعدة اللي هنا دي، هيتعمل لها جلد عشان يمنع الصوت ده. اللي فك. ربط ده ممكن يكون يعمل زنة برضه. هو ما شاء الله هو موتور جاي من الخردة، بس ما شاء الله يعني هيبقى موتور قوي جدا. هو معلش هو كام واط، بس هو يعني ممكن يعدي ال1000 واط لأن موتور قوي. هينفع حجر وهينفع فرشة وهينفع برضه هنفكه ونعمله مصالحنا برضه. يلا فك بقى المسامير دي وحط لي تحته كاوتش عشان الزن. وشكرا. كده بعد ما حطينا الكاوتش الصوت بتاعه ناعم معانا اهو، بقى صوته ناعم خالص.